یہ دشمن دل اور ناموس رسالت نہ منم دشمن دل اور ناموس رسالت نہ منم کسب علم خلاف ختم نبوت نہ منم کسب علم خلاف ختم نبوت نہ منم کسب علم خلاف ختم نبوت تاسو واسم نور ماشاءالله خلل الناس په سټیج څومره ملګري دي تاسو نه جواب غواړم که سر به علم خلاف د ختم نبوت شوق سره محبت سره که سر به علم خلاف د ختم نبوت هر ملګري به ما سره شوق او محبت سره صرف د دې شعرونه وایي زړه د اخلاص او ما سره به وایي دشمن د دین او د ناموس رسالت نه منم که سر به علم خلاف د ختم نبوت سر بیلم خلاف دا ختم نبوت نمنم یہودیت نمنم نصرانیت نمنم یہودیت نمنم قادیانیت نمنم دا اسرائیلو ایجنٹان پا اس قیمت نمنم دا اسرائیلو ایجنٹان پا اس قیمت نمنم دشمن کسب علم خلاف د ختم نبوت نہ منم د قادیانانو کافرانو فتنه چا جوړ کړه د یهودیانو عیسایلو فسله جوړ کړه د یهودیانو عیسایلو فسله جوړ کړه د هندوستان کسر بیلم خلاف دا ختم نبوت نہ منم کسر بیلم خلاف دا ختم نبوت نہ منم دشمار سو کسار پڑھال روح بل ایمان بدلوی دشمار سو کسار پڑھال روح بل ایمان بدلوی دا اسرائیلو جنڈی لخبل قرآن بدلوی نو دادا پلام بین باور مرشدیت نمنم کسب علم خلاف دا ختم نبوت نمنم سوک چھ دیوبند منی او کار دا دیوبندی نکوی سوک دیوبندیانی لاسی چکے آسی پنامانا پا کردار باندے با دیوبندیانی یہ سوک چھ دیوبند منی او کار دا دیوبندی نکوی دا اکابرو دا افکار پابندی نکوی دا اکابرو دا افکار پابندی نکوی پرگ جنڈ منما پرگ جنڈ منما پرگ جنڈ منم دشمن دا جمعیت نمنم کسب علم خلاف دا ختم نبوت نہ منم سراج الحق سراج حق وایم حق لکم لگی آیم سراج الحق سراج حق وایم حق لکم لگی آیم پنر قائد فضل الرحمن او جمعیت چیدائیم پنر قائد فضل الرحمن او جمعیت چیدائیم پکل ایدیے مثال دا شخصیت نمنو کسب علم خلاف دا ختم نبوت